mala madidi liang kadian, tila tegalong katadun kelgane, and china ichun command, guadlara could go upload to Paiwan, ko de in there the alcam negi gatoko ane kana tongar de in tagaliangton, kana de in tagaliang katindial to Railway Kasa Sudan, kapiya machila tegalong katadun kelkane, mijeram yidil goregan o dira mat kaidan wanama, ko di channel amarija worke dija subscribe ko bilar diana muneka biya kula jaka ka gwadien kana bikai jage ne kenem ka kuya machira tek tatadun kel kan den lundun jako bien lerten kon kan ne e bien karling nisya anka leran de konatin amisha lat ka change pan an change pan jana dol ka Africa Union win mich pay win mich ale Ethiopia ka disababa Roy chalat roy misalat ke kiko de male chatan Railway Kasa Sudan karun kinedang rawdo wadak deja lat ke deja kuyagawa walat ko de malam de kula jako bolat tagwijino ke get balat ke kiko ba malam ba kula jako bolat Railway Kasa Sudan ate cha pungpin eno ko bumal klolat ba kwar misale doctor me charan talat duliena kana ne katin kona chaga yenkel baka yid jaga barar ko makan ga jaga barar tala malam bitaten Kasa Sudan ko ne dialan to koran tama kane ti jawuta misale doctor me char kana ne de kona chaga yenkel ka kuja mu makan wuda mu makan deloin chabu jeno chimalan lat kare South Sudan chabo gwa de shirka mungorka achang te gramu dong de no Chagwi no iche malo macho ban makan. Ramishir ke doktorek machar kana potkan kana ne dialako ka kwar chibo stap tin tayen makan ka kondo indurian ka chagwi no iche mal chabo ban Kasa Sudan. Ki iche ne to kon lanore. Chika nabulin ko de kana jako de na hore mal kana mo. Ka kuya mana. Cha matpin e jimal ka dial ki Africa Union ke IGAT ke European Union ke UN United Nations kena jimal ka yala ko kene to wa mal ka ki representative nu win diana ko kene chiban ko bigapan bigatel lianga tan kon lat ka ki Africa ane to isika no mat pere dulu ko panano ba ne dicher ke doctor e machar kene potkang kene ne ken diala ko ne chala yen kel ba ka luin ka pet a tel condition ke telami chapun pin ko de ko luin raja machala ke yan pan ke gwa dul kanomo ang chidamandan ni Manyang e human rights activist lada ka Kasa Sudan dia na anwar bana. Jarait siya lada la poina ko chalat ni diang lagi malka ko de na ben kel ke de na let kel ko de malamona me chatain karon kindang ro do albadak deja jagolat chene dial chara chol katin chalat kata ko ane chela de no ka kwimalka mande ko laban Agora já não tega te bukan lat ka kuya mo bine ko laban ka ka kora ko de ne lat son ne chano ten ko de ko ni man la de ko na ling ni diam liang ta ko ina bine da mandan ne no antama ko bia man la da be de ling ka kora ya de ne mata de ne ko la gatamar. Good morning. My name is Manyang. I work with Center for Peace and Advocacy. Center for Peace and Advocacy is a human rights organization based in Juba, South Sudan. We are focusing on advocacy, we are focusing on peace building, we are focusing on transitional justice, human rights, and rule of law. The purpose of this video is to urge the regional and international organizations, including the UN, the AU, the UNMIS, the European Union, the IGAD, and the East Africa community to help South Sudan to restore that access. If you look at the implementation of the peace agreement now, people have forgotten what they're supposed to do, especially the political leaders. You see, so they're just making unnecessary excuses, which will not help us. You see, in the country now, today, if you come to Juba, Juba is extremely very expensive. Some people cannot afford a meal per day. And also some people also, if you look at the transportation, if you look at the local transport, things are very expensive. There's no cash.
according to the Minister of Finance, not me. If you go to the market today, you will see a lot of people, are struggling. And this is a result as a lack of relaxation, from the political leaders. And as a Center for Peace and Advocacy, we are deeply concerned about the deteriorations, you see, of the situation in the country, in which the country is moving in the bad direction in which we don't expect. And also you are aware of that. There's no sitting cabinet meeting every day in the country. Seeing they place Dr. Machar under house arrest, people are no longer sitting as they used at the cabinet. Council of Ministers always shared by the president. But people are, I don't know, to the South Sudanese leaders what they are thinking. You see, South Sudan is soon to be forgotten crisis by the world leaders, because if you look at the global crisis now, there's a war between Russia and Ukraine, and also there's a war in Gaza, and Israel, and also in the Middle East, and also there's a war in Sudan. There's ongoing crisis in DRC. You see now, it's up to South Sudanese leaders, to have what we call political tolerance, and also they should have political commitment and also the political will, so that South Sudan will be the country that is desired by her citizens. In conclusion, other country we're stuck. We're not moving forward, and we're not moving backward. This is not the country we desire. This is going to cause a very dangerous situation for the nation that is struggle to meet the basic need of our citizens. As we speak to you now, South Sudan is likely to go back to 2016. If you order your food in the restaurant, somebody might come and take. And that person you cannot blame, because this is the situation now we're heading. Unless God will intervene, unless there's a miracle is happening, people are pretending everything is okay in Juba, and yet things are not okay. Citizens are dying in silence. People are committing suicide due to stress, due to trauma, due to economic hardship. And we want a South Sudan where everybody will have enough food on the table. Everybody will have access to education, healthcare, respect for human rights, rule of law. They treat you according to your character, not according to where you come from. And may God bless South. Na gwalong cerca minchaling yene dian liana tok nen to bor ke to koene. Hidama nan chetumana kan lom chagalat katan dan tau to South Sudan. A cerca tinchal ling a chela no ne dian kon la kwar wech. Chicken agoro no dekan maloro ko dekan lat chicken agoro bukan lat wala na to kokiana. Anyok wech and wech rewe ka South Sudan. Chichiang ke baitin along ala wujin dit and chale jupa kira dan dit. Edi chala lo chichiang ke bayalong ko chiting tidial chi tako ngwane chao nialong. Niran chelong ko derakwan daralong ko go dari ko rewe ka South Sudan. And to talk a chang to talk rewe ka South Sudan ka chagol no bakanen. Chang atawe chang di chato chagol no bin jiwen mono ko ken bukan ngaji no amu ka South Sudan ona. Cha na chiang ala jai ka malatok chagol no batok bajalat. Ke kuya mo che jumal ka di internet ke kuy ko demal no ka rewe ka South Sudan tere chol. Ko dekan gwe dekan akan ka tindiala ko ka South Sudan. Ai cha maten bo no and South Sudan ke kwar. And dekan let ko dekan mal dekan anong rewe ko antama kan jiwe pan ken tree ken along ka tumwan tree ken ka bot ai tree ken ga jwat
Tala gwata godi tai kantin shirka dwell. Enyo kan kuma point mo kula kuma wait point ajan kuna kui neka tila jiwa jau kui kala nek. Tiana mo che matanu no. En kuma sa Sudan point kata ante tintama gore jano dara let ke kui chop kana kui mal ka dara ka let mandam o de mal re wika sa Sudan ke de siang mada de jin tijindong ne de alan siang ka sa Sudan no de ganyo to kan par kan re kuma ka sa Sudan. Anyok kata yo ni tamare wika sa Sudan la yo sita den tabach. Chiramudanan la kwari yo no ka sa Sudan ke Minister of Finance che la dum no re wika sa Sudan tala yo tun kon la warga mutila ram kha. La yo ta chika dap chabajek. Chi yo chika yo ti kon na la yo ti tara ma yo ka re duele ko chinarangat and bank sa Sudan point ke ganetan wan long re witi chi angat ke kwijamo cha wiche jako bi yo bi ka daptan. I kwari yo no meditre wika sa Sudan ke rajo ma chelat nino ano wiche tagare ko chingwaki ga dap manikan pan yo tun warga mutila ram kha. Ai chiga dap boy chaga jagan tamare wait. Achi damandane Manyang mila human rights activists wache ilada no. Katandan de with their wound yam kaya kalatan kon de lat ko de chan trop de ten de ugil wal to go de ten kan yam gore kan quarscape bu politician ne tentare wika sa Sudan goro de ga tagalian kam ken karodien anyok de karodien palaka de ka cham palaka de kan yo kam den karodien konta win mon te ko batun wan long de ko kore to tere kidit nei kona to korte ten ke Ukraine kena Russia to korte ten ke Israel kena Gaza ka Palestine and to Israel one time chalarum kena Iran te ko kor mudi long we mon te garik to wan talk ten tamma ka diar sibo te kor mudi teten ka kwi jido kena ne kena kwar dan to which ka dan dong chem kwar changa ye ga ja trawa tin to tamure re wira to good ano te ka kwar la kwaro la ye ka kwaro chega me cha gore Bible kano kanintin ja bretu man biga to kwaro ye ka kwara doro gana doro na moneta ma yana to ga sa Sudan ka kuja mo kan di sa Sudan panken mukan misikan bu bija kan abiga ti dial bukan nong pinya kan ka bukan ga charo de kan ga pal an chi sa Sudan chabu o nyam dawo ko jok ke nawo ko chiamu jami Chara bunga long ko baralong kala de kaijan. Chienta manay ko no rey kayo katandan lai America ke USA la wicha wecha sanchen biyo kun baga chamulong $1. Kamita yo kun $1 long lodono chi tayo no kun la lodio no kun ke bom den na wopinya long la bika yo to talot ke bika yo to palpual. Komita yo kun chamulong $1 bi go yo no kun boping la bigo na yo to ken ka yo kun chienta mo kam to ka sa Sudan chi go yo no sa Sudan ke bom den joping ko cha yo ken cha ba chamulong $1 anta mo $4 para ka yo to kur kin to kur badak sa Sudan is pon ke kin to kur bara widi jan badak sa Sudan is pon ka kenin to contenden Antama ka kor yoga dia no dang bi $4 dang ba par kana 1 million South Sudanese won. Alana mo aminyo no katam ka micha wedun micha sankin ba yukun ba wanlo den ke ba palio den ba yar ba jaga mo pol. No monuta ma jana to ba South Sudan ko mo South Sudan wo nyam ko chelat male chelo benalet. Mo yo sa Sudan telap bon mo balio den ke rodien ke tiab den wo pol no monyo de ya nochi we sa Sudan ta win mitalot ko mi yo kunu pol kan manu we dun bo bu tuwan bu ge ken ko cha pak ka blong ko minta mi yin ko yi mi di ko yo di yandaro dollar dong yandaro dollar bi ko ban klak yo ti kin tu kuro ke kin tu ku dia we dun kami cham we yo kunana Nyo the noy chita yo no kun ke tek yo no kun chaban ping. Ki yo kun chega yo te talot. Ko kuya mo. Ba way dun ban ba chwa wen mi pol. Alani mana dia no ba cha buling mi mo den ko mi kui bom yo no kun bani yen bo we gi den o ngedun dag lai den ku yo kun ku bom dia la te pinyana.
che matin no goro de quarantine South Sudan quarantine self ke ma ya dit dere lan dere kan ko dere we dere loy kamal ko de chiamu wa ke udo we dere ko loy ka tangwa nong de tia ka je che matin bono ka tai ta na no won la kwar ke ne de ja kwanya la ne de la dol e mu pe woman e mu ta ba kwar te la jale MP ke cabinet tai la kana dol ke jeno wal me kangan me chan me kan ni yen anta mo wai che tel antama an chi kwar chikan lel dol ke MP ne tin ja kwanya la members of parliament chikan lel dol anta maram len wak kwar ni san ke me yadit ajaram len wak khawada ana me che charo balat che kwar cha gale chiondol la chala ne ya karade mon ku kon la ling no degree ke kuyamo chip dual le dan ne la dual khana che tel ko cha gan me char ke doctor e me char cha la biliena ramu la tam ka sa Sudan doctor kwarne self ke me ya diskawada a jan la wa wana jan la degree ne ka kawada mona la tale char me la maruna ke char de la maden o de na me de na la pen ni jan ka wa che char de mo ke mi cha chumono te na me de na Beitu la letia ka tai cha la derije la tan le den bol ko ding tek sa Sudan de jera la ka diken into wonyam na mo ajana to an tamre we ka sa Sudan du no to kon ka ngan mi dijelo no dang Brian cha lat eji jemal ka tan kon chi dol ka disa ba ka Ethiopia no de dan ma char ke dik doctor en ma char de lin billion ka nek den de la kon cha yen kan te la ji kware raja mo de kon ta ngat ko dang bolet ka wada ko mi cha gan ma char luin de la to kon ka ki malga te cha tain karon kin dang ro lo wada de ko lo mo bor wa ka cher ga tain jalat ke ku mo na mo jan larango ne de ne ma de nyam ko no raja mo ara mi jalat ke chi de ma na nyot ko no raja mo jalat ke nyom mo de ba chon ne ko ne do kon chen ka so Sudan ke ji malga ken chen ka so Sudan ano de ga ban kel để cái chăng tụi con này chưa được giàu để cần gặp phân có mua cái này chào gặp phân gần chăng mà thôi cái chăng tụi bữa này wait bị can loại này dọc cái bị can wait bị can này giờ có mất tan luật wang này tụi có kiên bị mòn đã điện cứ khuya mà thế thì cái nó có này đến này cái nó cái gì cái đến này đi anh cứ đi anh thấy liền cái khi đến có cái thì chưa đi lát chỉ là tại là long cái ta đun kel vừa là buồn mà cái vừa là channel mà có guys subscribe better man